umunyapolitike azwi cyane kandi akunzwe cyane w'igikundiro giteye ubwoba akongera agatera ubwoba Paul Kagame n'inkotanyi muri rusangi. Uyu azwi ku mazina ya Sekikubo Fred ariko benshi tukamwita Barafinda. Yitwa Barafinda Sekikubo Fred. Uyu mugabo benshi bakaba batari bazi ko atakiri mu maboko yiwe. Yaranyurujwe kuva igenekerezo rya 28 ndavuga ku munsi wa gatatu kuno kwezi nyene kwa mbere turimwo, ariko itangazo rigaragaza iyari rikaba ryasohotse kuri no munsi wa 30. Muri no mwanya tuvugana iryo tangazo rikaba ritarakwizana amasaha 5 risizwe ku mugaragaro. Uyu mugabo rero umuryango wiwe warusanzwe uri mu ruhagarara, ndavuga umugore wiwe cyane n'abana, aho yatwawe akuwe mu nzu mu bucagucagu ndavuga isaha 11 z'agatondo, bamukuye mu buriri mu gitanda aryamanye mbere afumbatiye umutambukanyi wiwe, bikarangira batazi iyo ajanywe n'umwana w'imyaka 17 ngo yagerageje kubaza papa yo bari karazira ry'amajambo aho ravuga mu biganiro bigenda bitandukanye, cyane aho yareruka kuvuga ijambo nkiri. Muri make Amerika ikungahaye ku madolari, Kongo ikungahaye ku mabuye y'agaciro n'ibindi, u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi. No mu kindi kiganiro heruka gukora yemeza neza ko u Rwanda rukorana na M23, kandi ibi navyo n'u Rwanda rukaba rwaravyivugiye ruravyemanga ku mugaragaro. Turarabira hamwe rero uyu mugabo Barafinda, kuko benshi bakunda kuba bibaza ngo n'umunyagwenya nkuko mu Rwanda babivuga, canke ngo n'umukomedie, canke ngo akaba ari umuntu asanzwe bivanye ngo kungene yoba agaragara, benshi bakamufata nk'umuntu atwenza, ariko Barafinda n'umunyapolitike akomeye kuko yari yamamarije ku kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2017. ku batari bafite ayo makuru, arongera ariyamamariza, arashaka kwiyamamariza ku kibanza cy'umukuru w'igihugu kandi mu mwaka wa 2024. turaza kuraba intambamyi zose, imitego bamuteze, kandi hariho n'abasanzwe bafite amakuru ko uyu Barafinda Sekikubo Fred ari umusazi, ari umuntu afise ingwara yo mu mutwe. Byose turaraba iyo byazananye muri kino kiganiro, birangira tumenye arihe, yafashwe aziriki, mbega ko hari amakuru avuga ko siwe wenyene yafashwe, bafungiwe he, ninde yamufashe. Byose biri muri ano makuru yo muri kano gatondo kuri no munsi wa gatanu igenekezo rya 30 ukuno kwezi no kwa mbere umwaka wa 2026. Reka tubanze dufata akaruhuko gato amatuce tuza mwidonido. umutware wanjye na perezida Barafinda Sekikubo Fred baramutwaye. Iyo uvuga ngo baramutwaye ni ni bande? Inzego z'umutekano baratuzindukiye, bari bambaye imyenda y'akazi, abandi bambaye civile, mbona bafite n'imbunda, ngo baratugota, baraza bamwinjirana mu buriri, twarakomanze aho kugira ngo batubwire, baratubwira ngo umugabo ari he, ndababwira ntariye marahari. ubwo bahise bancaho, mwarantangira, bahita bagenda bamusanga mu cyumba, batangira kumukuraho amafone n'ibiki byose, ubwo baramutwara nyine. Yes, nkuko muhejeje kuvyumvira, ijwi dutanguranye n'umutambukanyi wiwe, ndavuga umugore wiwe bubakanye, bavyaranye, bafitaniye n'abana benshi. Yari ku murongo wa telefone na mugenzi wacu umenyesha makuru hari hakurya ya Kanyaru, ariko aramubaza ukungene vyagenze. Iyi apere canke rinojwi byose turarifise, turaza kurishira ku mpera ya kino kiganiro duhejeje kurabira hamwe amakuru no busesanguzi kuri uno muvyeyi, uno munyepolitike adasanzwe ateye ubwoba hari hakurya ya Kanyaru, ariko benshi cane nk'abarundi kanabandi bari mu bihugu bigenda bitandukanye batamuzi neza uwo ari we Barafinda. Aronje kubabwira mumenye Barafinda ninde, kuko agenda aragaragara mu tuvideo twinshi avugira igihugu cy'u Burundi, aho benshi mbere bavuga ati Barafinda yo bari umurundi yabaye imyaka myinshi mu Rwanda, hama akabavuga
nk'ako kanyarwanda ariko ukungene agaragaza afise urukundo rw'abarundi kandi Barafinda ari umugabo atarya umunwa umubajije ikibazo kijanye n'Uburundi n'u Rwanda ari icukuri aravuga ego iki ku Rwanda nico iki ku Burundi nico iki ku Rwanda sico iki ku Burundi sico niko ameze n'umugabo ari direct rero kuba avuga ukuri binyuranye n'ivyo amateka y'inkotanyi atemerana navyo mu ncamake Paul Kagame n'abamukikuje izi nkotanyi n'abandi benshi hariya hakurya Kanyaru bari muri zino nzego ziyoboye n'abantu batemera ukuri n'abantu ukuri kubarya no bantu bari allergique kukuri rero uyu mugabo nawe ukuri biravukana ukuri baririgwana ukuri niko kumuranga Barafinda rero bimeze gute Barafinda mpere kwanza kubabwira ko nkuko nabavuze mu ntangamarara n'umunyapolitike kubera aramaze kugerageza kwiyamamariza mu kibanza c'umukuru w'igihugu incuro zibiri ubwa mbere hari mu 2017 birangira vyanse kubera ko musanzwe mubizi ko Paul Kagame ntiyigera yemera umuntu basangira kwiyamamariza ku kibanza c'umukuru w'igihugu vyoroshe bagiye baramutega udutego twinshi tugenda dutandukanye birangira bitagenze neza Barafinda ntiyacitse intege kuko baragerageje kumudeklasa kumuvuga nabi kumubeshera kumukrera ama histoire n'ibindi vyinshi arivyo vyongeye gutangura kandi kuri uno wa gatatu gerekezo rya 2028 afatwa kugira no mango Barafinda rero akaba yarasubiye kwiyamamariza kugerageza kwiyamamariza mu kibanza c'umukuru w'igihugu aza guhiganwa no guhuza ubwayi no gukura ku butegetsi Paul Kagame birangira Barafinda bamwise umusazi Barafinda mu 2024 atwaye kandidatire y'ubukuru bw'igihugu bace bamubwira genda uzane rapport medical bigaragaza ko utagwaye mu mutwe genda uzane rapport medical igaragaza ko udafise ingwara nizi ivyo byose amaze kubizana baguma bamujuragiza kugira acererwe canke ibindi bamushira nk'ayandi mananiza baca murungika muri sentare ijejwe ivy'ibwirizwa shingiro n'izindi sentare zibiri zose ziravuga ukuri Barafinda arakomeye ari normale ahubwo kumbure mwene muraba kandi kavirigire mugira ariko uyu mugabo arakomeye kandi nongere koko Barafinda examen zose bamutumye gukora banamwigizije haja kuzikorera mu ngo apana mu ba privé gende ubikorere muri leta rero baramupimishije hagera gatatu hose basanga Barafinda ni muzima nagomba babwire ko irifungwa giwe ryo kuva ku munsi wa gatatu subwa mbere afunzwe amaze gufungwa kenshi mbere yaranafungiwe n'indera ni nko kwa Rojanti canke ahantu bita abantu bafise ingwara yo mu mutwe ibi byose turaza kurabira hamwe igituma ino strategy yose bayikoresheje yo gufata Barafinda bakaja kumufungira indera kugira bamutera irya miti canke bamuhe CV mu mateka yo baze bandikuye yaramaze yaraciye indera iraciye mu bagwayi bo mu mutwe ntakomeye kuko Barafinda ndabamenyeshe ko avuye indera yarasohotse indera hanyuma RIB yarabandanyije atanga amakuru aho yashitse ngena avuga ivyaberayo bamutera imiti tabaho kuko uko yinjiye hari amakuru avuga ko Barafinda yavuyeyo avyibusha baravuga ati koma umuntu agwaye mu mutwe dusanzwe tuzi baba bameze kunuko amakovu bagwana bagira ibinabiriya sinzi wewe uje utagase bimeze kunuko Barafinda yaje avuga ukuri kuko bo bari bazi ngo n'umusazi ariko re strategy yo kumucafuza bamwononere CV kubera ko hariho ibintu umaze kuba ufise muri CV muri candidature ya presidence kandi uba utemerewe nk'akarorero bavuze kuvuga ko wasaze ufise ingwara yo mu mutwe bamaze kukudeklasa kugira ni washaka kongera kwiyamamariza ubukuru bw'igihugu ntibize bikunde bavuga ati wewe warinze ugenda indera byo nashoboka ko ubwo busaze bwawe bwo gufata warashikiriye ubukuru bw'igihugu cyangwa uri muri yindi poste kanaka y'igihugu nico gitwa rero babanje kumukorera ico kibi cyo kubanza kuja kumufungira iyo indera aho bavurira abagendana ubugwayi bwo mu mutwe kugira azagira iyo CV
ico gitash iryo doa azeri mugumeko ivyo azoshaka kuja vyose mu vya politike izi nkotanyi zikiyobora bazokwame bisunga we waragwaye mu mutwe kumbure vyo kongera guparangana murumva ko iyo ni imwe muri strategy bakoresheje ariko n'ikindi kintu nuko bamaze kubona ko avuga ya majambo nyene dusanzwe tuza avuga ari direct avuga ukuri navyo bitabashimisha nababwiye ko inkotanyi zitere ku kuri RIB nyene Rwanda Investigation Bureau umengo nimba ntihenze iyi RIB yarasohoye itangazo ivuga ko nta kimenyesha makuru canke nta tangaza makuru rirekuriwe kuja guha mikrofone barafinda kuko barafinda musanzwe muzi ko yasohotse muri indera ntameze neza mu mutwe ivyo bintu rero avuga si vyiza kandi ivyo avuga si nukuri rero turabujije itangaza makuru canke umenyesha makuru azogenda kumushira mikro mu ncamake kwari gutera ubwoba amatangaza makuru kugira bamuzimye azime burundu ariko ntivyakunze badatwaye mikro barafinda yaratsa telefone kuko ngo afite telefone nziza muraza kumva ukungene vyagenze umudamu we warabashingira intahe ukungene yigira mu nzu kuri Twitter n'ibindi byinshi sinshaka kubamarira uburyohe muraza kuvyiyumvira muri audio canke muri yo apere yegeranye no umenyesha makuru atanga umuco neza na neza ukungene vyagenze mugabo umudamu wiwe akaba atamenye iyo bamujanye ari byo nje kubabwira kuko bigiye kugaragara inyuma y'amasaha make ukuri kose nuku ndabazaniye uyu barafinda rero nababwiye ko arubatse kandi afise n'abana umwe mu bana bashatse no kumufungana nawe cyo kumutwarana nawe afise imyaka 17 akaba rero yaguma baza mu muhori ki papa bamubwira ati wowe ryama papa wawe ni umunyepolitike mwe nta politike murimwo kandi papa wawe ivyabazwa niwe agenda kuvyishura wenyene umudamu wiwe abajijwe avuga ati ntavyo tuzi ivyo bamutwariye ariko barafinda baramweretse igipapuro ngo arasoma hanyuma baramujana ariko ngo mubamujanye bamwe narabamenye kandi bari bambaye impuzu za RIB n'abapolisi barimwo n'abadaso ntibasiba kuko nibo bakora akazi kijoro bimwe nkuramwumva abavyeyi barira ngo baradufata ku nguvu bakadusambanya bakadutera amada ngo ntumenye ngo se w'umwana arihe donc burya buzi bwose bakora muramubona no kumbuga ngurukana bumenyi bakubita abantu bagira iki babanyaga afata ivyamwa donc singomba kugaruka ko kuri kino kibazo c'abadaso amakuru yo y'abadaso update duheruka nuko bahawe inkoho igihe bumvise ko tension itameze neza na gihe leta zunze ubumwe za Amerika ziriko ziragenda zinyororomba buke zibavako rero ikihari nuko uyu mugabo rero barafinda ari umwe mu bateje uruhagarara kuko hari amajambo menshi abanyarwanda nagerageje kuvugana nabo maze kuronka no makuru naho bitoroshe na yaronse kuhakiri kuwa kane ariko turi kuwa gatanu na yaronse itariki 29 baravuga ati Fleury le Patriote dutohoreze kuko we uri mu Burundi doratobona kenshi ukunda kumenya makuru yo mu Rwanda tw'abanyarwanda tutarayamenya ikibazo nuko ino mu Rwanda imbuga ngurukana bumenyi zaho ivyacu ino vy'ukuri ntibabivuga ariko mwebwe gaje musanga mwabimenye kuko nabo bitaho kumenya ivy'iwanyu canke kuja kugerageza kubacafuriza igihugu no kuvuga ivy'yanyu bitari vyo mu kugerageza gufuka ivyacu vy'ukuri namwe mugaca musanga muri itahi vya hariya kugira mubafukure canke mushire ku mugaragaro maze kumenya ayo makuru nageragejeje kurondera mukabarafinda ku telefone sinamuronse ariko cangira imana hari umumenyesha makuru wundi w'umugenzi nawe nyene ndamubajije avuga ati ego je twaravuganye bimeze ukunukunuku uwo muco ndabanza ndawuronka ndawegeranya hanyuma ndavuga ati iki kiganiro ninaronka umwanya ndagikora dutanga umuco bamenye barafinda arihe aziriki afashwe nande afungiye hehe niho rero byarangiye Revenef ariho kuwa kane ntaronse umwanya nkaba ndose umwanya no munsi kuwa gatanu akaba ariyo makuru ya mbere ya kino gitondo cyo kuri no munsi wa gatanu igerekezo rya 30 duhereye ko rero barafinda mu ncamake yakuwe mu gitanda 11 z'agatondo yifumbatiranye
kenyezi wiwe ariko si barafinda gusa barafinda bamutoye ukwiwe bongera batwara n'undi mugabo yitwa Mazimpaka Patrick nimba mukunda gukurikirana imbuga ngurukana bumenyi n'uyu mugabo arahari kandi no mugabo nawe nyene atavyorosha mu kuvuga ibijanye n'ibibera hari hakurya ya Kanyaru iruhande ya Mazimpaka Patrick na barafinda batwaye n'undi yitwa Nkeramihigo Japhet donc nabagabo batatu bafashwe batwabwa muri yompi kandi batwagwa nabi mu masaha atanarekuriye k'umuntu bamutwara dimwe umuntu mwashatse kumuzindukira mu gatondo muzi ko yaraye mu nzu murarindira bugaca kibrosa kambara hanyuma agasohoka ajya amasaha nyene murekuriwe gutora umuntu mukamutwara barafinda bamusanze mu gitanda ngo baradodoye bafa kugurura gusa barakubise imiryango amakofi barinjira baramenasa ngo kandi bagiye direct gushika naho aryama bisigura ko ngo bari bamaze kuvyiga no kubitegura neza na neza aya makuru nyene dufise nuko bamutoye saa 11 za gucagucago ivyo bita 5h du matin ariko bashitse muhira iwe saa 9 z'ijoro umva barindiriye ikiringo c'amasaha abiri ngira haragira ukutihangana impatience ariho bahisemwo gukoresha inguvu bahabwa n'inkotanyi muri rusangi eka na sebuja yabatumye aba rero bafunzwe umwe wese uko batoye umwe ukwiwe niko n'umwe wese afungiwe ahiwe barafinda afungiwe ahiwe umwe afungiwe kuri ribe iri Kimironko umwe uwundi afungiwe kuri ribe iri Kicukiro uwundi afungiwe kuri ribe iri Kimihurura abo bagabo bose batatu bafunzwe separema atari uko ribe yonyene yivugiye ko ibafise inyuma y'imisi ibiri bafashwe le 28 29 le 30 mu masaha make dutangura gukora kino kiganiro niho ribe yabishizeko ivuga ko yafashe abagabo batatu baziriki rero bano bagabo ribe ivuga ko mu vyo bazira ntivuga neza ntirapresiza kuko yabizi ivyo bazira iba yamaze kubakura muri station ya ribe aha bafungiwe ikabatwara muri sentare kumbure kuburanishwa ivyo vyaha canke ayo makosa bagirizwa ribe rero iracagira amatohoza ariko kimwe mu vyo bagirizwa nuko ngo batanga makuru y'ibihuha ngo batanga makuru y'ibihuha ngo ayo makuru y'ibihuha akaba babona bobo ko abereye intambamyi ngo abanyarwanda kuko ngo yotuma batuma habaho revolte ngo bakagumuka ngo bisunza amajambo barafinda avuga nabo bandi bagabo harimwo Mazimpaka Patrick na Nkeramihigo Japhet ayo niyo makuru tumaze kumenya y'ivyo bariko barazira bano bagabo nuko rero biri barafinda si ubwambere afungwa kandi nagwanda babwire ko iruhande yuko inkotanyi zitinya ukuri nagwanda bamenyeshe ko abantu bateye ubwoba cyane inkotanyi n'uyu mugabo barafinda n'umudamu yitwa Victoire Umuhoza Ingabire rero dusenge cyane uyu mugabo urana kasanzwe akuze barafinda nibaze kumucira urubanza ko kumuhezayo kuko kumuhezayo hoho birashoboka kuko aba nta kigongwe bogira imana mbere bakanaguhezayo batakwishi ko namaze kuvuga rero Victoire Umuhoza Ingabire imbere ko ndabashiramwo ino audio canke ino apere mu fasha wa barafinda Victoire Ingabire umuhungu wiwe mwaramubonye ari muri sentare hariya mu bijanye na droit de l'homme muri Union Européenne rero Olivier Duhungirehe uno musi yanyegurutse ntakivuga ivya Kongo ahubwo yaje atsutora umunwa awutumbereza kuri Union Européenne abwira abanyarwanda n'amakunga avuga ati Union Européenne murashoye kuba mufise inguvu kuri Greenland na n'utundi dusite yavuze hanyuma acarangiza avuga ati ariko murashoye kuba mudafise eka nta nizo mufise murashoye kuba mudafise eka nta nizo mufise mbere nta nguvu mufise canke nta influence nimwe mufise ku gihugu c'u Rwanda nta influence nimwe mufise ku gihugu c'u Rwanda yashatse kubabwira ati ivyo vyose muko marafuruguta no mwana wa Victoire Ingabire nibindi vyinshi ngo rekora Victoire nibindi vyinshi nivyo nta influence nimwe mufise ku gihugu c'u Rwanda aya n'amajambo ya Olivier Duhungirehe ari kuri X ya igihe eka no kwa Olivier Duhungirehe
ubwiwe. Rero uko niko vyifashe, reka ndeke rero kubarambira, ndabashiremwo ubutumwa bw'umufasha wiwe, hama ko ndabushizemwo ku iherezo, reka ndabashimire ndabakengurukira bakunzi ba Free Podcast TV, nongera ndabibutsa ko nta Free Podcast TV atamwebwe, naho nari maze imisi ntorohewe ntameze neza, mugabo murabona ko ubu ni sawa, naje ndi mushasha kuko naje niyubuye mu nkomezisha hamwe n'Imana yarambaye hagufi, kandi murabona ko nijwi ubu ryagarutse naho ritameze neza cyane. Mwarahezagiwe rero, turasubira mu bindi biganiro. Yego. Allo. Muraho neza madamu Barafinda? Muraho neza. Allo. Ndakumva muraho. Yego mumeze mute? Yewe turaho gake kubera iki? Umutware wanje na perezida Barafinda Sekikubo Fred baramutwaye. Iyo uvuga ngo baramutwaye ni ni bande? Inzego z'umutekano barazindukiye, bari bambaye imyenda y'akazi, abandi bambaye civile, mbona bafite n'imbunda, ubwo baratugota, baraza bamwinjirana mu buriri, twarakomanze aho kugira ngo batubwire, baratubwira ngo umugabo ari he, ndababwira ntari marahari, ubwo bahise bancaho, mwarantangira, bahita bagenda bamusanga mu cyumba, batangira kumukuraho amafone n'ibiki byose, ubwo baramutwara nyine. Ndababaza ndetse n'iki yakoze, n'abana tubabaza, ubwo bizanisha impapuro bavuga ngo reregwanga ibi n'ibi gutya na gutya. Ndavuga se umwana aramubabaza ate ko yabaga yibereye hano mu rugo, akaba ntawe wareze ko yamwatatse amufite cyangwa ikiwe, ati mupaka akabahora hana mumuze yibera hano mu rugo, ati biki yakoze biki. Ubwo rero baravuga ngo umwana ngo ceceka, ngo ibindi ngo ni papa wawe n'umunyapolitike, ngo niwe ngo uzabyisobanura, ngo mwebwe ngo mwicecekere, ngo gumaho madangu rero abana ngo abandi ngo mwicecekere, ngo turamujyana. None se waruvuze uti ni inzego z'umutekano zari zambaye imyenda y'akazi, no kuvuga impuzankano y'akazi, ndetse n'abandi bambaye gisivile, ngo harimo n'abafite imbunda n'abatazifite. Iyo myenda ni ya polisi, ni ya gisirikare, ni y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ni bande? Iyo myenda ni ya polisi, ubwo ni RIB yamutwaye kuko bari bambaye igipolisi nyine, kuko harimo n'abandi najyaga mbona n'ubundi bamutwara, namenye amasura yabo nyine, bajyaga baza kumufata hano nabo nababonyemo. Urumva rero nahise mvuga ni RIB, nta kundi bamutwaye. Yego. Hanyuma se ko wavuze uti bazanye impapuro babasomera ibyo aregwa, ibyo babasomeye waba wibuka ibyo ari byo, ibyo bwana Barafinda Sekikubo Fred aregwa? Barabimweretse, arangira ati bisimbizi, ati bose mureka kundenganya, ibingiye shinjwa simbizi. Ndababwira ariko n'ubundi muramujyana, mukagenda akamara igihe, mukatuma asiga urugo rwe, mukaduteza ibibazo, masigara ndera abana njyenyine, nawe mwaramutejeje, mukagenda mukamujyana za ndera iyo ngiyo, mukamujyana mu mapolisi atandukanye, mukamufunga, kandi yarangiza mukavuga ngo natahe. Ese kuki mutanga indishyi z'akababaro? Imyaka yagiye mwamutejeje, n'imiryango yasigaye mukaga mukangaratete, kuki mudatanga indishyi z'akababaro? Kuko kuki bamwe mubafata bakagenda, kandi ababeremo ntimubahe indishyi z'akababaro, murumva mudakenesha abantu. Ngo yamadango ngo ibyo byihorere, ngo ariko ngo gushima ko tuba tubarekura n'ubundi, ngo nabwo ngo nibwo nyine baba bayabere, ngo igihembo nuko baba bayabere nyine, ngo ibyo bamuntu yabishimiye. Ndamukanga rero
uburyo bufatika ntabwo ibyo ngibyo umuntu yagira ni kuko umuntu rega iyo umutwara mumufunga asiga n'umuryango n'umugore asigarana abana wenyine rero umuryango muwushyira mu nzobo nzakuzimu mu muryango murawukenesha mukawuteza ibibazo abantu bagahungabana abana ntibiga neza abana bakabaho bifashe bupfubyi kandi bafite n'ababyeyi ariko kandi rero ni umugabo bahora bamubeshyera murabizi akabesherwa ibintu tutazi mukazana amadosiye n'ubundi mukamufata se ureba inshuro mumaze kumutwara mwebwe kuki mutishishoza mugwe ngo uyu muntu n'ibyo wenda ndavuga ndetse wenda ni kubera ko amaze igihe avugira kuri stresi wenda ari amagambo ya politiki bavuga nibyo mumufungiye ngo hoya hari ibindi umuntu aba amushinja ngo azabimenyeshwa ngo ahageze ngo kandi wowe ntabwo watubaza ibyo ngo uwo tugomba kubivugana n'uwo mugabo ubwo rero bahita bamutwara gutyo. None se ntabwo wamenye ibyo bamumenyesheje aho ngaho akiri mu rugo? Oya ntabwo babyeretsewe. Baramweretse arabisoma gusa ntabwo babisubiyemo mu magambo wenda ngo bavuge bati urashinjwa kugumura rubanda urashinjwa gukora gutya na gutya. Oya nta kintu badusomeye bamuramubwiye we barabimwereka bicishamo amaso numva aravuga ngo ariko murandenganyije ngo jewe rwose ngo muranyatatse kandi ntacyo mba nabatwaye. Ubwo bahita bavuga ngo yango ngwino tugende mu ngwino mbona bacana amasiri baramujyana. Hanyuma se waba warakurikiye ubona imodoka bamwurijemo iyo ariyo? Bari baje ari benshi gusa barambwiye ngo gumaho ntabwo n'umwana ashatse kubakurikira baravuga ngo tugume mu rugo ngo dusigare turera abana neza ngo bajye ku mashuri ngabika abana bajye ku mashuri madango tuza we ntudukurikire n'umwana umuhungu agiye kubakurikira baramubuza ngo urashaka kurwanya inzego z'imitekano ngo urashaka kuturwanya umuhungu atirekaga. Ubwo umuhungu wamukurikiraga ni uwa kangahe afite imyaka ingahe mu bana banyu? Umwana mutoya afite imyaka nka 17 gutyo gusa nuko bwatese mu mujyane agiye kubakurikira nyine bari bafite na phone ye abanyuma baravuga niba ari ni phone ngo akirayifate ubwo ryagiye nyine kuvuga ngo atari nangwa agiye bavuga ngo musubire mu rugo ubwo ntabwo twigeze tubireba aho bamujyanye. Ubwo bwana Barafinda Sekikubo Fred umunyapolitiki utavuga n'ubumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bamutwaye kuwa kangahe? Bamutwaye ndumva ejo nibwo bamutwaye. Uravuga ejo kuwa gatatu? Ndumva ari kuwa gatatu bamutwaye. Hari nka sangahe ugeranije? Umunyamakuru bamutwaye nka saa kumi n'imwe n'igicugu kuko abana bari batara Alo? Mu gatondo ka kare. Bamutwaye mu rukerera za saa 11 n'igice? Rero baje mu masaa 9 ngo wenda baragogera. Ubwo nyine bahita bamutwara niba bamwiyukije mu buriri nyine ngo nibaranshaka batumye umuntu wakomanze ubwo dukinze bahita binjira direct baramusanga urumva bari bazi ko ntajyama ko n'ubundi niba bamutwara n'ubundi. Ubwo abana babyakiriye bate nkurikije ukuntu muri urwo rukerera wenda batari bana bateguje byagenze bite? Dushushanyirize. Nyine nanjye nari ku bintu byo kuvuga rwose nta muri abantu namwe mu muco wa Kinyarwanda ntabwo umuntu atera umugabo n'umugore rwose muri urukirera atamuteguje. Urumva ukuntu umuntu aba afite n'abana batoya ndavuga rwose ntabwo binari ibintu mwakabaye mumuhamagara muri abantu bashinzwe umutekano mukamuhamagara ati turaza iwawe turagushaka niyo haza umwe cyangwa babiri ntabwo umugabo yabyanga ntabwo waza mukaganira kandi nimba ari by'umushinja akagenda akitaba mutaje gutera ngo umuntu ataranabyuka umuntu afite abana mugasanga umuntu mu buriri uko yaryamye n'iki ntagasuzuguro rwose ibintu muba mukora biba bitwereka ko
abantu bose muba mwabaciye amazi ntabwo ari ukuntu umuntu yubaha abantu rwose. hanyuma se kuva bagutwariye umugabo bwana Barafinda Sekikubo Fred umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda uvuga ko afite ishyaka ruda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda, we wakurikijeho iki? wakurikijeho iki? nawe rwose ni muramujyana tugiye muramutoteza kaduteza ibibazo ni ikintu bakabya ntimumujyane ngeze uko barapinda abantu bose bazi ko muramujyana mukamujya kumuteza iriya miti akaza yabyimbaganye akaza ibibazo ari ibibazo kandi mumujyane mumukuye hari muzima rimwe bwe mumwitwariye muzambaye nimumujyane subiza indera niba ari urukiko mwamujyana mukambwira ahantu mumujyanye wenda akaburana nk'abandi bisanzwe icyo ashinjwa akakisobanura. ntabwo wabashije kujya kubaza mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo bagufashe kuba wamenya aho umugabo wawe aherereye? ubu ngubu nyine mba nshaka kugira ngo nibwo ngenda nyine mperereza mbaza nyine ariko ntabwo ndamenya aho aherereye. hari urwego wenda nko ku biro runaka wigeze witura ngo ubabaze aho yaba aherereye? kubera yuko nyine nari uko babwanga aragaruka niko banshutse ngo nindera abana ngo aragaruka humura ngo ikintu bagiye kumubaza. ubwo rero kubera ko nyine navuga ni wenda kubera ko bashobora kumugarura reka mbanze nitonde ndebe kagaruka ariko urabona ko noneho bigeze ko batamugaruye nibwo numva nshaka kugenda ntangira mbwira ndetse ngenda mu nzego z'umutekano ndeba aho baba baramujyanye. mutuye hehe by'umwihariko kugira ngo n'abadukurikiye bamenye wenda naho ushobora kubanza bwa mbere na mbere? ngendo i Kanombe hano hafi n'ikigo cya gisirikare aho bita ku kazu k'indege mu mudugudu w'ak'indege muri za Nyaruguza k'amashashi. yego none bivuze ngo ubusanzwe wagombye kwitabaza urwego rw'ubugenzacyaha rukwegereye nibyo? urateganya kujyayo ryari? ndateganya nko kujyayo ku wa mbere ndumva aribwo nzajyayo. yego hari icyo utekereza cyangwa ukeka Barafinda yaba azize kuri iyi nshuro kuba waba uvuga uti baje baramushimuta muri urwo rukerera abana baryamye natwe turyamye? hari ibyo nkeka. hari icyo utekereza cyangwa ukeka yaba yazize kugira ngo bamutware muri ubwo buryo? simbizi ko se ko we aba kuri space ngo yo bitaga Twitter akaba yivugira ibyo bya politike sinzi rero ni ibyo bamukeka cyangwa se n'ibyo ari bamubeshyera nka mbere nk'uko bagiye najya njya kumubaga hirya no hino bakavuga ati hari ibyo tukimure mubaza hari ibyo bamushinjije reka turebe ko bimeze nyuma nitubona atari byo bitamuhama tuzamurekura ariko avuga ngo uko kumujyana bakamutesha umwanya we n'umuryango we utaye buri gihe nabwo bicira umuryango mu bukene kandi batagana guhana n'ikiza akababaro nako nta karengane k'ibihekane. harya buriya mumaranye imyaka ingahe mushakanye nk'umugabo n'umugore madamu? jewe tumaranye hafi imyaka tugiye kugerana imyaka 30. yinjiye muri politiki ryari? yinjiye ubundi muri politike ndumva nka 2016 gutyo atangiye bamurenganya yirwa mu manza bamurengera aratangira kuburana iby'imanza by'inzira bibaho rero kubera ko yabonaga asiragizwa kandi ntawe gitabara nibwo yatangiye kwinjira muri politiki. ubuzima bwana Barafinda muri politiki n'ubuzima busanzwe ugeranije uko mwabanaga butandukaniye hehe? uko twabanaga nyine kuko yari umuprofeseri nyine yari umutica nyine yigisha abantu. ubuzima nibwo bwari bwiza nyine kubera ko ntabwo yigeraga afungwa
yakundaga kugira neza abantu abahesha ubwenge, abakikirije amashuri baza kwigira kuri we, ibigo bimwitabaza. ubwo buzima nibwo bwari bwiza. Ariko batangiye kumurwanira bamujyana mu bintu by'imanza n'ibicaburana kandi akabona warega ari waregera. Ntabwo urumva ko ubuzima bwo kuba mu bifungo n'ubuzima ko wari kwica abantu bakukunda kandi nawe wizera iwawe ntawe uguhungabanya, urumva ubuzima buratandukanye. Umwana wa mbere w'imfura yanyu afite imyaka ingahe? Afite 28. Ntabwo ujya ubona bimuhungabanije cyangwa bimubujije nk'amahoro nk'iyo ibikorwa nk'ibyo bibaye, niba wenda abaye ari mu rugo akajya akabona se bamutwaye muri ubwo buryo bw'intambike? Abana nyine barahungabana ariko nta kundi nyine abantu barabimenyereye. Hari igihe ibintu bikubaho barangiza ukababeta ukaba nk'urutare nyine ugacitse ukabibona nyine ibisanzwe. Nko kuri iyi nshuro byagenze bite? Basigaye bumiwe, basigaye bavuga bati u Rwanda ni igihugu gitekanye, u Rwanda ni igihugu umuntu yabamo, u Rwanda ni igihugu umuntu yahunga, basigaye bameze bate kuri iyi nshuro? Nyine basigaye bababaye baravuga ngo ye baba we ngo ariko si uko kongomana ngo ye ngo so ngo ubundi ngo hari igihe tumva twiyebye rwose ngo ni akarengane pe. Ibi bintu ni ibintu koko ngo biba biteye n'agahinda. Ubundi ikimenyerewe ku bagore cyangwa ku bamama, abadamu ni abantu bakunze kugira intege nkeya, akaba yabona wenda nk'ibiba ku mugabo. Hari igihe ujya wicara ukumva umugabo wawe yava muri politiki cyangwa wowe uba wumva yakomeza uwo muhate avuga, wenda kwa kundi bavugira bati komeza inzira watangiye. Wowe aho ngaho biba bihagaze bite? Yangewe kubera ko mbona ngenda bamufunga buri munsi mba numva yabireka kubera ko nanjye kuba wenda rero yakora ibintu bikazamuviramo n'urupfu bamubuza. Ariko we akavuga ati iyo umuntu yinjiye muri politiki aba ari umunyapolitike, kuko nanjye nimba uri umuntu wize ubudogiteri uri umuganga ubwo ntawe abigukuramo, nta kindi wajya gukora. Wize ubuveterineri nuko wize ubusirikare ugukuyemo uhita nyine nta kindi wakora, nyine ati ubwo nyine niyo nganzo yanjye kugeza mpfuye. Niba nkumva neza nawe ujya ugeraho ukumva biguteye ubwoba? Nanjye nyine mba numva nyine biteye ubwoba, abanye wabiretse ibi ngibi bizaguhungabanya byaka bati nibyo nigiye ntabwo nabireka. Wenda mugishakana cyangwa kwakunda abantu baba bari gufiyansanya, bari guteretana, wamubonagamo ako kayihayiho ka politiki? Oya, kubera no mu bintu twajyaga n'iwabo nyine barabivuga ati umwana wacu ati ndetse mu Rwanda nabwo ati yakuze avuga ko azaba perezida, ati akinjaga n'abaturage bakajya babimbira urumva ko ni ibintu yavukanye. Ati akababwira ngo ngewe wiga ngo kubera ari umwana w'umuhanga uzi ubwenge n'ahavire mu mahanga kwiga, nyine yajyaga bivuga ko yize mu Bwongereza, akajya ababwira n'abo ari kumwe nabo abana bakinanaga nawe yari atuye, yababwira ati igihe kimwe Mujumba n'abaye perezida nziga ubutegetsi n'amategeko, ati ngewe rwose nibyo nigiye kandi ndabikunda, ati ngewe nzaba perezida, ati nzabayobora neza. Nyine ngo akajya ababwira nyine naho bari batuye batari nko muri iki gihugu, yajyaga bibabwira ko igihe kimwe azaba perezida yigiye. Uravuga mukiri muri Uganda? Akiri na Uganda arabivugaga, n'abaturage bose barabimbwiraga, n'abantu bose b'imiryango bakabimbwira ati yakuze akunda ubu perezida. Niyo nk'ubu iyo babyumvise n'ibi byose abata, ariko ibintu ati barapinda ajyaga abitubwira tukamuseka, none koko nibyo ari haharanira. Urumva rero ntabwo yigeze abyitoreza ngo wenda ngo ni ukurwanya abanyarwanda gusa, nuko abakora ikintu
kiri muri we n'ubundi yavukanye akunda kuko umuntu akunda ubuganga avuga ati ndaba umuganga uri umwana mutoya ukazasoza umubaye. Yego, bibaye ngombwa ko hari nk'ikintu watanga nk'icyifuzo, watanga ikihe cyifuzo kuba utari n'umugabo wawe, wasaba iki? Bibaye ngombwa ko hari nk'ubusabe utanga cyangwa icyo wifuza ku kuba umugabo wawe utazi aho aherereye akaba uvuga ko yatwawe ku maherere, wasaba iki? Nakwifuza nkamwe banyamakuru kumbariza ahantu aherereye, mwebwe muba mwiyishyikira ku nzego z'umutekano mukambariza wenda kuri RIB nka za Kimihurura, mukambariza ku masitasiyo nyine kugeza aho bamenya aho umugabo wanjye ari, nanjye nkaruhuka umutima. None hari ikiganiro nahoze ndeba, hari ikiganiro nigeze kureba ari n'uwitwa ngo niba ari Gasaro Karabona ko avuga ko mu yandi magambo usesenguye ubona ko Barafinda yaba yarashinje mu magambo mu kiganiro bagiranye, yaba yarashinje u Rwanda gufasha umutwe wa M23 cyangwa M23. Utekereza hari aho byabihuriye nibyo baba bamutwariye? Ibyo ngibyo se ntabwo mbizi rwose nimba ari byo bamutwariye, kuko nawe nimba yaranabivuze nuko nawe baba bajya wenda babyiyemerera nyine babivuga nyine nabo ko ugasanga nabo barabyemerera wenda nawe agashingira, ariko simbizi nimba ari byo pe. Kuko njye n'abababwiye rero Barafinda mudasanga n'imbunda, mudasanga n'amasasu, mudasanga n'ingabo. Ubundi umuntu afunga umuntu yatanganye ingabo, yatanganye amasasu. Ibintu byo watinya umuntu no kuvuga niyo abivuga se biba ari byo, cyangwa ibyo bintu niyo abivuga bari byo, cyangwa nabo barabyivugira. Bo bwabo ntabwo bagera bakajya mu mishyikirano bakabyivugira. Ubwo babivuga mu buhe buryo? Ngewe mbona igihe bumva ngo bagiye mu mishyikirano, yego, Kagame yajyagamo na Kisekedi, wenda akavuga ati se umuntu ajya mu mishyikirano ubwo wenda yiyemereye ko wenda bashobora kuba wenda babafasha. Simbizi mbese nicyo bamutwariye. Ku kiganiro wari ugiye kuvuga? Ntabwo mbizi tubamutwariye, ntabwo urwo rupapuro barunyeretse. Ku kiganiro tugiranye urumva hari icyo wenda wakongeraho twaba tutakubajije? Gusa nababwiye ni muzambabare nimumujyana Indera rwose, Indera mura biriya imiti y'Indera rwose ntabwo ari imiti yo kujyana batera umuntu uko babonye kose kandi atabibahenga akarwaye. Umuntu mukure mu rugo mukamujyana Indera. Yego. Iwe mu buriri ndetse ari mwebwe mumubyukije mumutwaye mumufashe mu maboko mumuteyeho nk'amapingu mukamutwara Indera. Impamvu wabasabye gutyo nuko ubushize se bari bamujyanyeho ukavuga ko byaba byaramugizeho ingaruka? Bimugiraho ingaruka nyine yo gufata umuntu muzima ukajya kumupakira ya miti ntabwo byamugiraho ingaruka. Ese buriya barabyibwirije cyangwa nuko babonye ko n'ubusanzwe afite icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe? Reka nase uburwayi bwo mu mutwe hari uwo yari yaririye ko bazaga bakamukura mu buriri nk'uko kose. Mu yandi magambo bakamwaka amatelefone bakamwambika amapingu, n'ubundi niko bamutwaraga ukumva bamukatishije Indera. Kuko nanjye nagerageje guhamagara telefone ze nkumva ntiziriho. Ntabwo barayitwaye. Mu yandi magambo rero mu gihe mumaranye wowe umufata nk'umuntu muzima ntabwo ari umurwayi wo mu mutwe? Ariko munyamakuru ubwo umuntu w'umurwayi ko ejo bundi yamamaza 2025 ndumva na kane nibwo byabaye 2024 ntabwo bakurikiye ko yagiye gutanga kandidatire bakamutuma ibipapuro byo kwa
kwa muganga kandi bakamuha kondisiyo yo kutajya mu maprive ari ibitaro bikomeye bya leta bakamutuma kuzenguruka akajya mu rukiko rw'ikirenga akagenda hose urwo rukiko ntabwo tuba bamuhaye igipapuro kujya gutanga kandidatire bamuhaye igipapuro kigaragaza ko ari umuntu muzima. no kwa muganga bamupimye bamutegetse ngo yipimishe guhera ku gasatsi ururimi umugongo umutwe amano akantu kose k'umubiri bagafashe barebe ko yaba ari ubwo burwayi koko uburwayi bumurimo. Abadogiteri barateranye baramureba basanga barafinda ni muzima. Yego yajyanye icyo gipapuro nacyo bagiteho kashe ko basanzwe umuntu ari muzima muri komisiyo y'amatora. none se ubwo ngubwo umuntu yaba ari umurwayi bakamupima cyangwa se muri komisiyo y'amatora bakamwemera gutanga kandidatire ari umurwayi. Icyo ni ikibazo cy'amatsiko. Ngaho rero keretse niba hari icyo wongera ku kiganiro ubundi nagira ngo nsoze ikiganiro. Cyo nongeraho rwose inshuti n'abavandimwe bazi barafinda se kiko Fred umunyapolitiki w'amahoro bakundaga rwose mu musengere kandi mufate iby'uburyo rwose ntagira ikintu kimuhungabanya kandi muzongere mumubone mu mahoro n'imiryango ye kuko abantu benshi babimenye bababaye kuko bari bazi ko yibera mu rugo yivugira kuri telefone ye ku bya politike bya Twitter yihera abantu ibiganiro nibyo yiberagamo nta muntu yakuraga nta nk'inzoga nta sinda buriya nta n'ibiyobyabwenge anywa ni ukwivugira ibya politike bye nta bindi